Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Ndabahaye ikaze muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Muri kumwe nanje Arsene Ndikumana. Imana ibagire neza kubona mukomeje kubana natwe mu bihe byiza byo gusenga. Turashima Imana, twari turi mu bihe byiza bya Pasika, ibihe byo kwibuka gupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Reka bikomeze kuba ibihe byiza byo kongera gusobanukirwa urukundo Imana yadukunze, imbabazi Imana yatugiriye, kuko twari babi, twarabo gupfa, twarabo kurimbuka, ariko Kristo aduha ubuzima. Imana ishimwe rero ku bwa Kristo Yesu, Imana ishimwe ku bw'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, Imana ishimwe ko yaduhaye izina riri hejuru y'andi mazina yose, izina tubasha gukirizwamwo, izina tubasha kubohokeramwo, izina tubasha gutabarirwamwo. Haleluya! Izina twizera rikaduhindurira amateka, rikadukura mu mwijima wa Satani, rikatwinjiza mu mucyo w'ubugingo. Iryo zina ry'umwami wacu Yesu Kristo rikwiye gushimwa iteka ryose. Iki cyumweru rero tuzokomeza twiga, twongera dusenga, tuvuga ijambo rivuga ngo kuki byari bikwiye ko Yesu aza mu isi. Yesu ashimwe cyane. Kuki bikwiriye ko Yesu aza mu isi cyangwa se aza mu buzima bwacu? Byari bikwiriye ko Imana ibikora, kubera ko iyo Imana itaza kubikora, uyu munsi tuba turi kwisiragoninga, uyu munsi tuba turi kubabara cyane, uyu munsi hari ibintu byinshi byari kuba bidutsinda, byari kuba bitunesha, hari ibindi tutari kubasha gushobora. Kubera iki? Kubera ko Imana uhereye kera hose yifuzaga ko umwana w'umuntu abaho mu buzima bwejejwe, abaho mu buzima bukiranutse, ubuzima bugororotse. Rero umwana w'umuntu igihe cyose yagerageza muri eforo ziwe, akagerageza gukiranukira Imana, akagerageza kugororokera Imana, ariko agatsindwa, bikanka. Uyu munsi akabishobora, ejo bikanka. Abisirayeli bagerageje gukurikiza amategeko Imana yari yabahaye, rimwe akabatsinda, rimwe bakayatsinda, ariko kenshi amategeko yarabananiye. Kubera iki? Kubera umubiri, kubera ibitekerezo byabo, kubera ubuzima bari barimwo, byaranse ko bakiranukira Imana. Rero Imana yaragerageje kubireba, irasanga ko no mu binjana bizaza, no mu gihe bizaza, ko bizogora abantu kugira ngo ku mbaraga zabo, ku bushobozi bwabo, bitazokunda ko abantu babasha gukiranukira Imana cyangwa se ngo bagororokere Imana. Bituma rero Imana ibitekerezaho, abantu bamaze gukora ibyaha, abantu bamaze kugendera kure y'Imana, abantu bamaze gutandukana n'ubwiza bw'Imana, Imana yakomeje umugambi wayo wo kwiyumvira no gutekereza uburyo yosubira kandi kwihuza n'umwana w'umuntu. Inzira rero yabonetse kandi yari ikwiriye, yari ko Kristo yagomba kuza mu isi akaducungura. Ijambo ry'Imana tubwira mu gitabo cy'Abaroma igice cya 3 umurongo wa 23 cyangwa se 23, ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Abantu batuye mu isi bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Iyo ubwiza bw'Imana budahari, umuntu aba yatandukanye n'Imana. Iyo presence y'Imana yavuyeho ku buzima bw'umuntu, umuntu aba ari kure y'Imana. Ibyo rero bigategwa n'iki? Bigategwa n'ibyaha, bigategwa na kamere kacu gapfuye, bigategwa n'ubusinzi cyangwa se ubusambanyi cyangwa se n'ibindi byaha bitandukanye. Iyo ibyaha byaje mu buzima bw'umuntu bikamwizingirako, bikamwiboherako, ibyo byaha bituma uwo muntu atabasha gukonekta n'Imana, atabasha gusabana n'Imana, bigatuma atandukana n'ubwiza bw'Imana. Uyu mwanditsi rero atubwira ngo bose bakoze ibyaha, abantu bose bakoze ibyaha ntibigera bashikira ubwiza bw'Imana. Imana rero kubera urukundo rwayo yari ifitiye umwana w'umuntu, yifuje ukuntu umwana w'umuntu yasubira mu murongo, yasubira akagaruka muri ubwo bwiza bw'Imana kugira ngo akomeze gusabana n'Imana. Kristo rero yaje nk'igisubizo, Kristo yaje nk'umuhuza uri hagati yacu n'Imana. Rero byari bikwiriye ko Kristo aza muri iyi si agapfira icyaha, agapfira umuntu, wa muntu w'umunyabyaha, wa muntu w'ingeso mbi, wa muntu udakiranuka. Kristo yikorera ibyaha bye, yikorera intege nke ze, yikorera gukiranirwa kwe kose. Haleluya! Aradupfira ku musaraba, araducungura kugira ngo twongere kandi kugiranira imigenderanire cyangwa se ubusabane n'Imana.
uyu munsi rero birashoboka ko twakonekita n'Imana, twasabana n'Imana, twaganira n'Imana. Haleluya, kubera ko Kristo yatubereye inzira, yatubereye ikiraro kitugeza ku Mana. Haleluya, kuba muri Kristo rero Yesu birakwiriye kandi birabereye. Niba warabikoze, Imana iguha umugisha, ukomeze gusabana n'Imana binyuze muri Kristo Yesu. Niba utarizera Kristo, ufata umwanzuro n'icyemezo cyo kumwizera kugira ngo wongere kandi ugaruke, uve mu mwijima wa Satani uze mu muco w'Imana. Imana ibagirire neza. Rero byari bikwiriye ko Kristo aza kugira ngo aducungure. Mwami, turagushimiye muri kino gitondo, turagushimiye ko watanze ubuzima bwawe kugira ngo tubashe kongera guhura n'Imana. Twari twaratandukanye n'Imana kubera ibyaha byacu. Twese twakoze ibyaha dutandukana n'Imana, ariko kubera ko wadupfira ukaducungura byatumye twongera guhura n'Imana. Turagushimiye kuko uri Imana igira neza. Ukomeze kubana natwe no kudutuma tubasha gusabana n'Imana kubw'icubahiro cyawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibagire neza, mukomeze gusabana na Kristo wapfuye akazuka. Imana ikomeze kubana namwe, ubwiza bw'Imana bubane namwe, ibyo mukora byose mubone kugira neza kw'Imana. Mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Shalom shalom.